Filemon Cakuat Zirnak Hruaitu Ropi poli Cangvaih dan Hruaitu Ropi laule Pathian mi man Ropi poli Cangvaihnak hi Onesmas rang adil saknak Cangvaih in cangkul huan khata moi zetin kan mu asi pol hi Pathian thuthiam Pathian mi man miral tra asi hlaya mi hau ha thiam Hruaitu hlo ting zat khalasi chui ami hruainaka aman mi thil hi Tuituma kan sau ding mi se asilen Bible bung chang kron siar ding changkuana du do nak ruanga kum upa pakhat asive mi Paul tu khali Jisu Christ thongtla kein adilin kalaudi lasi hi Bible bung changa hin Poli nuni sin chonding thil thupi zat kan mu chumi chu adil te I tangdornak tongkam amang hi ase adua chun Paul hin Pathian natuan naki amu ton mi til tha asina rombung khat chang khat thesalon kuat khat bung hi chang rukle kum upa asina ki sin Filemon hi thupe khau zet pe thei asikau asinan chumi chu amang du law apa khat naka thudei nak dan manglavin du dot naki an pehzomok nak dan mang Polin Onesmas rangi Filemon ne ni adil tika du dot nak ruanga kum upa pakhat asive mi Paul tia ate Filemonin Paul adu dot nak le Paul khalin Filemon adu dot nak son ruangi Cangvaih dinga adil ase Paul hin du dot nak thoi pehzomok nak thupit zia hi arak fiak lolo pasta ko ran Hruaitu Pathian natuan tu le insang Hruaitu kan za te ranga pehzomok nak fellowship le pe tlayok nak relationship kan thupi ter athupi lolo chui relationship le fellowship athat asilen ziang kim hi arak lem chang vivo Paul hin thunei nak dan naken du do naki pehzomok nak dan man arak thil son ase chun hi to ki kum upa age timi hi leidani akum upat nak lamrel nak hi chakuat ngan laya kum songruk rong ase chumi nakin khrem nak phun damlo nak thong thak khwal tlon naki harsat nak le ko khan pol a ser nak ruangi tar kum upa I alang nak rel nak son ase atua nak korin kwat ni nak bung hlei khat chang kul hluan thumin som thum lama nasachat kan mu Pathian rangi anun nak ruanga akum mil nakin alang tar alang upa ti nak se lang tar pha khop tiang hin Paul hin Pathian na arak tuan se tuinia chun Pathian ruangi lang moi kan zuwa moi Poli rong bo nak ve thunga chun Pathian ruangi akum naki lang tar son tiang in chuti vekin arak Cangvaih se hi thuna ka ruatika kaninga zak theu mitam pi chun Pathian thu ruangi kan moi nak kan hlo tlin nak le kan lam tluat nak rel nuam kan ti asinan Chrisal tha Paul chu Pathian thu ruangi akum le sinak naki tar upa in alang nak kan mo se anun hi araupi ve o khati theu Khri ruangi kan moi long silavin Khri ruangi kan lang siat ngam kan tuar kan chan ngam ding hi Paul Indonesian kan zir kan mu thaimi apa khat naki kata landu mi se apa ni na ka Khri thong ta asina ka sim fiang Filemon hin Paul hi ane ni tlong du law tlong pai law lawle phu lam pakhat khat nei amu sual law nak dinga hi chakuat angan laya khuya a zianga tua timi sim fiang nak ane tongkam dangin kan rela silen fiang ten thula ziang kim ai sim thei fengok law mu sualok hi apoi thei zet Paulin adin mun le asidan Paul fiang ten asim thei Pathian natuan nak insang nu pakalak pehzomok nak fale thoi pehzomok nak pumchom natuan nak le aburi Cangvaih naka mitam pi chu thula thei fengok law nak miscommunication misinformation lawle misunderstanding nak hin bangla anak mu sualok nak le siat nak bia thlen theu Paul chun fiang ten adin mun Filemon ne na asim thei se appointment natuan tlang ding le du ding mi thil a ummia fiang zetin katel ding kaman law katua ding tivekin
kan simok thei hi athupi zet chumi chu mi pi tling zia za asi hleya tuan pi thoi pehzomok nak tha a hring suake mu sualok le ruah sualok nak lo dinga mi abom ton ase khri thong ta ti mi thoi pe paro en hi chakwat angan la ya hin Paul hi rom thong in sunga Filemon Cakuat khal hi thong in chakwat tia prison epistle tia se thong in sungi khum asinak san khal thu thang tha le kan boi pa jisu khri ruang ase chumi Paul chu efasa bung thum chang khat bung li chang khat bung ruk chang hlei kwa le kul Philippi bung khat chang hlei thum kolosa bung li chang thum pola kan mo thong tla asinak thu chang khat na ki asim zomi kha thil thupi tok asi ruanga hitoka aron nol sala se churuanga khri ruangi thong tla asinak asi lo len thu thang tha ruangi Pathian thu ruangi thong tla asinak kha fiang te in Filemon ne na theitara apathum nak le ne tabika adil tera uri in dilnak tong kamamang kein adilin kalau dil sona si ti ate dil ti mi chun niam chu nuai dor laule tang dor ti mi alang tara Onesmas ranga hin Paul hin niam chu tang dor asui adil tera uri in adil Hruaitu din muni sin thunai nak lang terin du i tir mi fial mi hraulok laule mi kok lok hi thil tua thei mi sikau asinan chumi in minun atung ding law atua thalawi achak ter phone law tuan na ka hlo thin na khal mi pe law chuna kin niam chu i dil le ngenok hin pehzomok nak le na tuan tlang na ka mi a hlo tling ter son mi pakhat ne na thil tua ter na du tika hilding patni na nei pakhat chu thupek phunin o ti in thunei zatin na fial thei adang pakhat chu in tu sak thei pe mo in pe thei pe mo in bom thei pe mo in lak sak thei pe mo ti vekin niam chu in dil lole som ase a nuai ta son hi poli man mi leadership style lole hruayok nak meta ta se chumi chu reidai mi hlotlin nak Pathian na tuan nak le Hruaitu sinaka kan nei du asia hin chun athupi le tangkai zet mi asiti poli Cangvaih dan isihin kan zir the se churuanga polin Pathian na atuan na ka ama thoi pe paromi in a Cangvaih na kan zau teka apakhat na ka chon thulei nak dan mang lavin du dot na ki pehzomok nak dan mang apani na ka adin mun fiang te in arem chan lau thu thong tla asi thu ka hitoka asim fiang an karlaka biak sonok nak misunderstanding afe sual law nak ding thanga chumi chu atwa nak ase apathum na ka chon adil te rau ri in dinak tong kamamang niam chu takhaten chumi kha poli Cangvaih dan si tuisu ni khala hin Pathian na kan tuan nak le kan Cangvaih nak tin kima hi poli lungput hi kan som ve asilen mitam pi nga kan ni khal thaswa phortu Pathian hlotling sati rian suak nga tu kan si ve ding si Pathianin nanza ten thaswa nak lo phram se